Warisan karuna Gawisi jadi panglipu karena kabu terbingung ngoyungkan lu di kapidang aduh sing jadi mah sing jadi listring dang di bangkei mah bangkei ati norosi sangkan nyari pikir eli sepanjang orang kumalan ulah kadang nyaetia tontot penyatia nawan no awan perlu disinglah halangan bangkuka landong rasa sungkawa malah mah sing jadi luang samali mudah-mudahan mama aja samali mudah-mudahan lukaku jadi tak longgak lingit samuera jadi tak tomok era dabi di kampungku badela kampung kota Japela kemana-mana oke dabi iri kemana-mana geng ini sanajan cocok berdiri yang dapat pet geng ini pun parang ingkarakan Kartunara raka kertunggara bareng puput hutang rawuy ngejar ulu karo sisa tersuka tersudi lagi marah dan nama tak pandang Suki Mukti dan nama Sugi Mukti asalnya rumah warga diri abi kelong geli dan nama Kelom Geli janda beli dan nama Can Kabeli kuku lutut sang jam asem putih
Lisa anda diganepen tangkal puspa aujang Aya Aujang mamah ajeng atos kantun Aujang ajeng. moal pokok Aya cep apoy aya. daun nu jadi saksina Apa naneng Dede Asila aya. Kalih mamahna lah. najan lain Wasukarjo Ciawi Tali Purwadadi Galari Murad Kembang apa Iran Aturan apa Iran aya. asik gurih teasku datang mangsa Ampun ting apa Iran. pulang anteng Aya Aujang mamah ajeng. nyaksian urang doa mama ajeng deui Aturan Aibro audio aya. koma layang hata ka bawah lamunna Aya atuh dian. Mamah oom teh Epa. tetep anjeng tepa nusuk jajantung mama oom Alah. lamun angka eta mantap geuring ngalang layu daun puspa ngabaya garing regana teneng daena dede teuing kabawaku angin tresna Sor kapayun deui ah netes nampi soder di haturan. Icep bentang mama aja no seke nitrim kenati Kang Oyo Ari apa Iran aya cu. daun puspa ngajadi saksi nu pasti
apa ira mawa beja eta kanu rosi berang putih tempat panengeungan apa iran waktu orang nuaan atau dian dekawis terapa pagi wa oyo arek tele belapati apa naneng dede asila dirina ku daun puspa no ayeuna maduragan daun tikla dilajeng masket hate pagopayan jika no mere araba aya apa dede oyon haturan alah ku dipipendek batepang deui kula lamun geus tepung apa maranca kole aya temata kering ngalang layung ampun apa ira baheut janji mau bisa dipikir deui Kang Oyo aya atau dian nembus rasa aya bos lauk antep aya teh epa mama om aya jang ade jati barang salamina acan ngendi aya apa dede oyon ciawi tali alah moal kalis apa dede oyo etena dan rea gantina sawangan teu daek angan aya teh epa kasih kedaek nyanyi aujang mama ajeng aya aujang mamah ajeng alah salamina apa mah cemantel wae moal penang wasukarjo Jawi Tali Purwadadi aya ulah geni budi gilian teneng jana lisan gena apa satang salamina tapi rarai so dari watur kamalang apa iran tinggi tuman
angga Dotongna abdi teh bingung atuh dian melatih kieu rasana mun pati tokona cicing cep anggi mun perang ngabarotina pikiran panutan angga ayeuna kan aya mola moala di pison Wasukarjo apa nasila ayah apa nasila apa ira saksina nu nempo eco ayah apa iran panutan diantosa ibareto daun iris apa dedoyo ayah lembangna yang karoneng tembangna om yang karoneng apa dede oyot jawi talik mama imas ayah nadi sisi empang ayana di sisi empang kaujang tadimun mama aja basa kuring atau nyawang ampun hati jadi kecewa ngapi bintang apa Nurjana daun iris sisi kawin daun iris sisi kawin apa Nurjana pun takdir tebenang dipungkiri takdir tebenang dipungkir perang putih kang oyong abdi teu weleh ngantosan ayah Kang Oyot geningan Sulaya Wasukarjo Ciawi Tali asik panutan terbela buktina mama imas ngarehetan sapanyana ampun ting mama hoom puasan teh epa naon pi ladanganana ayah Eva atau Diana ayah mikir lami atuh dia badan teh tambah tunggaran aduh ampun waduh serpiksa jogodangan so tahun ini jadi waduh Ardi dak waktu dak kore janji janji nomemeti Ardi Aibro waktu ngait kan pasti nih ternyata kang no tampelar apa dede oyon mengan anjeng dan
nojo ledan samping meja ayeuna aya apa Iran Gatot kadar apa Iran wayahna anjeun cing sabar aya samping meja aya Ardi jadi topane Aibro aya Ujang sampingan waduh jadi panggil mon pengapa aya Arif hayang ngapapa aturan Arif aya hiji ciri ari ker asih duaan aturan apa Dede Oyon Ciawi Tali aya eta samping hejo aya atuh Dian Mama Oom aya kebayangkeun mama ajeng tepang garang rak asih cinta duaan teneng jaina moal luntur jang Ardi kuman bulan aya apa Dede Sila keluarga besar apa Dede Sila aya hum tadi wiji-wiji ya daya konsepanana itu sok dipake Aibro lamun keur mida samping hejo tong dilengitkeun atuh dia aya atuh Dian hiji ciri tepa ker asih duaan eta sok leungiteun asik samping hejo sok dipake lamun kerida samping hejo tong dilengitkeun bos lau kali mama hiji ciri keur asih duaan samping aja atuh Dian Aya jati mati panyilekan waadut Aibro de aga gomocang sanajan Ardi mangrupi samping kerekoring apa Dede Oyon Ciawi Tali jadi lamonan nyati dia nate geus kapaun asik nu teu pirang salira ninggalkeun inung aya Ujang ngadak jadi benten raraosan hati ratu cacakeun tepang dadakan Arina ayeuna kapan tabanah asmara aya mama kuncen cenah sorot soca sinar cinta nembus rasa ari
sedia Kurilapna lin inten Pino permata Ate ngante kabawa imo calira dan cupu harita ukur salangku Ayah bos lauk tapi dadu liwung kandung ngalayu kia rasa nakagemang naon anak eta hayang neang tadi kumaha hayang aja mustika kembang kamulang orek iya ai 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 lamun cinta ngaliara kana rasa jangan ieu rasa enak nu taya bandinganana Nukiwari jadi pikir siang wangi cep agil nah hate babari pisan kataji birahi teh sing oreh molit na api untuk jadi saksian tekanan batin banyu-banyu kinayungan datar gunung kinuluran apa iran nepok jokong sao yonan kening kajen dabang wangunan nepok jokong data oyonan kening kajen bang wangunan teh pak mamah oom bayu-bayu kinayungan cacar gunung di belah wetan bayu-bayu kinayungan cacar gunung di belah wetan apa dede oyo ayah ayeuna sukan jaga sukan terus dalalaunan aibro deui teu ayeuna sukan jaga sukan terus waduh dalalaunan bayu-bayu kinayungan hayurang di sauyungan bayu-bayu kinayungan mamaon cacar gunung di belah wetan epa anu bager ayah borondong ti Majalaya ayah mama oom teh satoros pak neng jaina ate dian ayah makeun apa nurjana teu ayeuna sukan jaga sukan tulus mamahna dede asila dalalaunan bayu-bayu kinayungan cacar gunung di belah wetan bayu-bayu kinayungan cacar gunung yang adek jati barat di belah wetan
bodong mah boronong di Madaya satoros di kagumakeun rombongan bisa daya tangtos kirang nyugemakeun kagumakeun panunggerang ngiyar meja dam kiriwil ari antlompak kiriwil apa dede oyon ciawi tali mama opa rupa mama oop dam gini ari antlompak kurunit plong kecemplung atuh dia plong kecemplung timak ngelem kukumpo ambang mulang taling anteng jejer lengan lempang panon mana sirno mandi top dah lauk mereda harun mangga geratuang gerak mangga ditanggung dodoyeun mangga tong isin ukur dilangkung apa dede oyon kala dipelong atuh dian kala dideleng panon belek nabul onceng ayun Ganerkeneng takolang pancar patoman arif katingaren pang bagot katik depane bisa gampang ra bisa nyulik bisa nyawang ra bisa nyanding pada di oyon
ali rahmatane aja lali karo kancane Ardi Janur gunung sekolah bandar patron ketinggalan gesing bekane awal-awal sini kondong berakiri kata sisike teka nyawa teka nyawa teka wong kasih doyan kemuyu yen wasona yen wasolan ae 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 ayak teh Pak ayak Bapak Oo ora demen Kang Mas ora rawuh demen kabeh sopo wae saku tambah dawa ditepung wong kasep kakoyo doyan gemuk asik awas cep agil aya janur gunung sakolan banjar patoman etiaren katingaren pembagus katik dogaleng litut kali kedong jero banyu nemili natoten manatoten atine
bulan balera Janur gunung sakulan mandar patroman katingaren nu bagus gecik tekan ira jampanan wong ira separan Rama eling-eling mangka lumintang nikupnya Dharma hayangan bae kuasa ora wisesa berarti tetap darat kapiraya rasi yang wengi tembang lelewana wae dana abang teuing da abang teuing mamahna dede iki hayu mana abang teuing lain nyaka dadahunawi raja berem di taborang lain apa aja dapat jadi baga dengan bagerang daweng dede iye nyada di bagerang ayo oh mama ajeng dadi bageran ayo ahoy dong kalau ayo nyaka dapat cireng dikantelan ku sapu tangan susu ahoy ngadang ku bager kakuringan nyapirakeun daweuh dede iye nyapirakeun
Gajah melek meramantun ngaliri sok paringawi dah biarin alin kantun keun muli dah wangi alin kantun keun muli manik kalawi ayah sebetul ayah mereksa sarungan Cepelat jangan ayamang Cepelat cipanganyamang Timanok mah parikitei Menulang kamamalangan Cepelat kapanik Pelaksa kapalintangan Babalian pangalusnang Dana cantik katun mulang Kacayan mawal musnang Lain-lain daun awi Lantak bereng di tawuran Lain-lain bagian diri Bagian dengan di paderan dipake mah dipake nuaran ari angkang ku angkangna ari Arif berarti bos selalu kali mama Arif hati mah apa dede oyon si awi tali berarti beli komasuling wasukan jo ciawi tali Purwodadi aya Kang Eden soalnya tema nasi luwai kumakuri dah kumakuri kuring teh ngan bingung wae apa satam ngan bingung wae aya Abah Satam haturan Roti Majalaya kami tetepang Abah Satam Santara dikagumakeun rombongan Nabi sadaya asik-asik Kantor kirang ngegemakeun Masuli kumasuli Suli teh ngasilung wae Kumakuring Kuring teh ngabingung wae Aji pangeretan panerat Abah Satam namina usuk kananga talamet dunya akhirat negara katutusin apa naneng dedek sila lain-lain daun awi laca berem di tawuran lain-lain bagya diri bagya dengan di badoran hirup pulare
teh ngarasa leuwih aya mamanang nen Dedek Sila kawasa Lalika putra dumati kisah sorangan di mana sangat jadi awas mamah oom Pak aya atuh dia aya tepa mama imas oke aya eh mama ajeng oke aya mama kuncen salamani oke asik goma kuri kuri tengah dimuai kurekang na dipake meran leuit ari angkang ku angkangna hate tibel-tibel nyered hoe nyered wi kurerenteng dikeret penasisina dikeret penasisina teneng cena ku papasen geus pakeut mah geus pakeut calir janggina aji Lekan tari jangan ayang apa Dedek Oyon kuat tantangan karyawan mamah nanang delin patuan uladeng arau bermaksud pinanggi gagah panganten lagi sabila dibanja diramatkeun kaksesana pamugi Allah ngaganjar panganten nyalamatkeun sadayana jingan nu ngadaling hai pang nepikeun disalam kuring seringan di nu teu kena tipi eling tepungkeun salam katina terentes rasa gamelang Canur gunung sakulan banjar patemen Katingnya remang bagus kesing kekali Cali ketong jero banyu mili Mana caten natine polar baleran Cangkir kating bangluluk di pane miring Itu cantik ditinggal koletik maning Irang kaparane Pang irang tapaarane Janur gunung sakulon banjar patroman katingaren oh bagus geus tekaning Yesus kali kedondro bajne milir Asik mama om sote atine bular baleran Epa aya si mega mandung Arif aya kandel sisike tega nyawang rati kan untung kelingan tenang becike kelingan kenang becike awang semesta mundung Wong ira tapaarane Riali bilang matane Ojo lali karo kancane Nandur cai ning galungan nangono
wae ana wae kodolongan i a i a Indramayu, Indramayu kotane ayu, bangkit mas, ake wedine, bangkit make wedine, yo mas, yo mas. Sakolon panjar patoman, sakolon panjar patoman, katingaren, katingaren, bang paku cacing tekane, irang enang gamparane, wong irang capaarane. Dia bangunan reneka dia lenggeran anjara kampus pitarum katelening sameron namre sakara gadung kong ngajandane cekar gadung kong ngajandane wawe laras ning dia Bisa gampang ora bisa nyulik ya mas bisa nyarat tau nyandi ora tau nyandi Rama Rama nanane pinggir tengah yo menarang ona senang yo mas la 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 aya panganten jano lugono lesos kali kedang cerapanya nemilir mana sote hati ini bulat kaliri alolo nanane pinggir tengah jauh na senang ya mas yo mas Indramayu kotanya ayu bangkin mah ake wedine yo mas eling-eling maka eling eling paling maning eling anak eling anak eling paling dunya klata danun klatane wong perang gawe nepe wong seneng
nganteni simpe bisa gampang ra bisa nyuling bisa nyawang ra tau nyanding bisa nyawang ra tau nyanding ya mas ya mas yo mas ah yo mas Rama Rama ah yo Indramayu Indramayu kotane ayu bakin mah ake wedine bakin mah ake wedine ya mas om lah jangkir gading belulu tibane miring wes kesanding ditinggal goleti maning yo mas yo mas yo mas lah Rama Rama lah rincuk rincuk tebel cekak sedalamane kapawi tekan nyok kaget aduh iku betul nopo bungkus batak iku isi nopo janur gunung sekulon banjar patroman katingaren oh bagus kasih tekan ya mas lah ya mas lah yo mas nama-nama yang matang jahe oya yang matang lamuk meonya rama jaluk mojo anak palora rama 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 arif yang madang lamu wetrasi yang matang lamu wetrasi arif jaluk mojo anak polisi Romo-romo atau dian nyong madang labuwe kencur nyong madang labuwe kencur jaluk pojok sing gede dhuwur leso sekali gedon cerobane menang sote atene bolar baleran yo mas asik teh pak oh mas yo mas bisa gampang ra bisa nyuling bisa nyawang ra tau nyanding yo mas yo mas yo mas tangken kating balolok sebane miring apa naneng dede asila detengkal lete maning ikut tanding ditinggal kolete maning nandur jahe etane galongan menawai kedalangan nyangking ember kiwatengan jagong jejer kok tambah kangen Romo jaluk madang lawe uya apa dede oyon jaluk pojok asik jaluk pojok si dadi lurah ayah apa dede oyon jawi tali jaluk madang jaluk pojok singir manis Romo
jati barang yo ma bisa apa bisa mulai. Mitra kaum dangu sadaya waktu senaparantos tanya kapan nih kangge orang sasarangan orang cekapan ugi kadaya pagelaran tenang tosim kuring sapara kanca cari kakirangan kalepatan mugi karsa ngapunten kasadayana wilujeng patepang deung wengi dina waktu saneparantos tangtos bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.